siyawugubha shutha kwanwe siyawugubha wona siyawugubha shutha kwanwe siyawugubha. Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisayo. Igama lami nguVusi Mavusana. Kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha na wengane zakwethu. Sila esikulethela khona indaba etrendayo ke lapha na bafowethu. Utholakele ke umfanyana wengane zakwethu owabulawa washiswa wafakwa ejele kuthiwa ungu Thabo Bastar ke lapha na wengane zakwethu. Lo mfana kusolakala ukuthi waduka ngonyaka ophelile ke lapha na wengane zakwethu. Nomndeni wakhe ugcine utholakele ke lapha na wengane zakwethu. Watshelwa ngokuthi utholakele ke ukuthi lo muntu kwakuthiwa nguThabo Bastar uyena ke lo mfana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile, ucinezela subscribe, ucinezele nebhell ukuze uzothola njalo ama-notification mas posta ivideo entsha. Siyi-channel ehamba phambili umkhanya kude sithi siyabonga.